Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, I'm taking like a gosh. Doing a taking link, of course, not the twins. Of course, that can take, of course, I'm event, of course, I corner at the 8th of February. Le Palms, I'm going to trending of that event. So you kuna mhaka yi nga humelela leyi nga fika yi hlamarisa ngopfu ni xoko na n'wina yi ta fika yi mi hlamarisa ku heyi se ku humelela yini manjeni. So xa best of course hi ta sungula hi vekela video clip then ta kota ku va hi vulavula afterwards. So ku na video clip of course yi nga fika yi postiwa hi Sir Queen I guess on TikTok yona of course hi nga ta va hi kha hi ta pfula yona of course laha. As you can see, we sungula la tani swi mi swi vona kwala naswona ku Gagash ya lo cover nini na the twin lowun'wana as you can see kwala. Okay. Then lowun'wana the twin yena a ti komba sa ri ku tshineleni as you can see lowun'wana already swona a va coveralini and stuff like that. Okay. And then va tlhe va hakarhana na Timothy kwalano as you can see kwalano lo I Timothy lo a nga vocal ngopfu as you can see kwalano. Okay. And then they were dancing together. I was shocked, guys. I was shocked because then when come to vele Gagash a kombisa ku yena lowun'wana Timothy wa kona lo a ri nkoka khola nga n'wi twa kha rekhodiwa ka timhaka ta vunkabi bya kona loko as you can see va cina va ra trima njinda. As you have seen, I'm sure na vanhu a va ri shocked vona na vanhu na swikandza swa vona laha. As you have seen, and vhele loko hayi guys kahle hi nga fambi tikumi bewini man. Mfumo ka famba ku bisa vanhu lava man mi fambi ya zonda vanhu nga swi twisisi loko ndleka yini. Mina I was shocked tani swi mi swi vona kwala. So the crazy part leswi swi endlaku mhaka leyi va yi crazy ngopfu is because prior to that event a va ri ku chingelana mi nga mi swi vonile mi swi vona ku hayi beef ya straight a ti ri ku chingelana and stuff like that. Hi endle ti-video up to 3. Mi nga mi swi vonile a ti ri ku namulayeni kha ku humesa na swihundla swo karhi kwalaya and stuff like that. Mi nga mi swi vonile va ku Gagash i xavele na girlfriend mpahla ya Gucci hi mali ya nsati and stuff like that. A ku ri busy so swi vi swi hlamarisana loko hey what's happening so hi ngo vona of course se va kha va cina swin'we leswi hlamariseni guys it's shocking mina a ni twi no ni ta ku yini swona mina I don't know hi leswi swilo hi nga fiki hi swi vonisa swona sweswiya. And of course even the previous video of course a tlhe hi kombisa ku the twins a va nga n'wi postana Gagash and Gagash completely mi nga mi swi vona vhele a hi swi confirmini already ka the previous video ku a nga zanga posta na that postara liya ya le Palms swa swi nga ri ku twiseni ndleka no yini a swi nga ri ku twiseni what's happening and stuff like that mara swi voni va kha va cina swin'we so hoy as Master Twin ngo already mina a ni ti no ni ta yi khomenta xinjhani ya tikanyana leyi nto already. So but okay languta of course in terms of record ya Gagash yena yi va ana record ya kahle like even in terms of side ra beef mi nga mi swona of course a beef ni murhangaphatsa bena president va tlhela va vile na swilo swi va kahle a beef na hi tshinya vantshwa wolowo nga humesa swi a swi humesini vhele va tlhela va va kahle. Now at the worst case scenario of course ya the twins ngonghohiseta na Timothy vhele na ra vunkambi na ku swi tikomba a va rivaleliwi swi ndlisa leswi va nga ta pfumela no va cover va nga ta pfumela but swi vona of course va fika va hakarhana and stuff like that kwalano so hi leswi swilo swi nga fika swi ndlisa swo kwalano mina la I have no comment mi ta comment ku na mi vonisa ku yini have a platform guys mina I'm beyond shocked a ni tivi ku ni fike ni hi analyze njhani mhaka leyi vulavula ntiyiso hi leswi loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe. Lexi endlaka ku ri ni nga ha lukisi vavasati misisi ni tshama ni lukisa sesi wun'wana
ni tlhela n'wi heleketa kahle hi mbilu ya rirhandzu a saloni volo na heta ku n'wi luka loko a tlakuka exitulwini a ku ya he va ta rila vavanuna so ni twa mbilu ya mina yi vava swinene ngopfu ku lukisa munhu misisi loko a heta ku va ta rila vavanuna ni nga tivi ku i vula vavanuna va hi swona swi nga endla ku ni tshika ku lukisa vavasati misisi mina.